Place des Vosges je najstariji planirani trg u Parizu, prvobitno poznat kao Place Royal ili Kraljevski trg. Place des Vosges je izgradio Henri IV. Od 1605. do 1612. Pravilan kvadrat 140 x 140 metara oličavao jedan od prvih evropskih projekata kraljevskog planiranja. Place Royal je otvoren 1612. godine. Kardinal Richelieu je naredio da se postavi bronzana statua Luja XIII. Na konju u centru trga. Hotel de Ville je gradska kuća Pariza. Od 1357. godine je ovde sedište Pariske opštine. Južno krilo je prvobitno izgradio François I, počevši od 1535. do 1551. godine. Severno krilo su izgradili Henri IV. I Louis XIII. Između 1605. i 1628. godine. Hotel de Ville je spalila Pariska komuna zajedno sa gradskom arhivom, tokom krvave nedelje poslednjih dana komune maja 1871. godine. Spolja je obnovljena prema originalnom dizajnu, ali veća između 1874. i 1882. godine. Église Saint-Eustache je sagrađena između 1532. i 1632. godine. Galerie Vero-Doda je jedan od pokrivenih prolaza Pariza. Nalazi se u prvom arondismanu, sagrađen je 1826. godine. Kafe do Paris, evo. Tako je znam, ali ja nisam. Da. I tako da razni se. Da, mnogo nam je to...
On će nas da vodi. Mi ćemo, da. A? Da. Palatu Royal sa vrtovima je napravio kardinal Richelieu u neposrednoj blizini Louvra. U njoj su bile smeštene kraljevske porodice, sve dok nije izgrađena Versajska palata. U prvo vreme su je nazivali Palata Kardinal jer je i bila rezidencija kardinala Richelieu. Palais Royal sad služi kao sedište Ministarstva kulture i Ustavnog saveta. Centralni vrt Palate Royal služi kao javni park. U njegovim arkadama nalaze se mnogobrojne prodavnice.
Godine 1810. stup koji danas vidimo postavljen je u centar trga Vendôme. Visok 44 metra, posvećen je vojnicima bitke kod Austerlica. Izlivena u bronzi od 1200 topova zaplenjenih od ruske i austrijske vojske, ukrašena je klasičnom stilu bareljefima koji predstavljaju trofeje. Opera Garnier je građena od 1861. do 1875. za Parisku operu. Ubrzo je postala poznata kao Palata Garnier u znak sećanja na njenog arhitektu Charlesa Garniera. Palata je bila rezidencija Pariske opere do 1989. godine, kada je izgrađena opera Bastilla. Pariska opera Palata Garnier sada se uglavnom koristi za balet. Galerie Lafayette je luksuzni francuski lanac robnih kuća, najveći u Evropi. Glavna robna kuća nalazi se na bulevaru Osman u 9. arondismanu Pariza i prostire se na 3 kvarta.
Latinska četvrt Pariza je oblast u 5. i 6. pariskom arondismanu, nalazi se na levoj obali Sene u okolini Sorbona. Poznata je po studentskom životu, živahnoj atmosferi i bistrojima. Latinska četvrt je dom brojnih visokoškolskih ustanova. Nikad nećeš. Ne snima. A? Pont Neuf ili Novi most je najstariji most preko reke Sene u Parizu. Nalazi se u zapadnoj tački ostrva Ile de la Cité, što u prevodu znači gradsko ostrvo. Ile de la Cité je ostrvo u Seni koje je između 250. i 225. godine pre Hrista bilo rimsko naselje na mestu današnjeg Pariza, tada poznato kao Lutecija. Tokom srednjeg veka je bilo srce grada.
Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, a ako vam se sviđaju ovakve relaks šetnje, pretplatite se na kanal Come in Pocket. Hvala na gledanju.